they know very well say Jiminy ye Jiminy or more Jiminy yo mudie na ye pa me bra penyini me papa ma on a mema ye penyini na ko second one so na ba me na me ye third me papa ma mema no enti when you pass me a untimi nko enti eyentro e na wo twa wo nyina wo nim oko na ko bisa wo me kire wo pa say yes enye ye me ma me ho ade na ye de wo mi enye munum a momo ma me no nuanom ekosra omukunu omu nuanom kuna na omu no mada ma mafaso ama omobusuafo awu no ye ntisa enti meda wasi na ye me ma me nso no sabi enya ma ne nkofa ye friend saying mo fra de ne kura saying tomatoes they he will not do that enti meda wasi ebusuafo America krani ya mama so ti say eye nana samajafla ni Gazette forms ekopie mu wo national nokre ekopie mu wo ho ema nyamia adom national sitting ene ne behyiae enti omutena nana asem no so enti nana enkrata no kopie mu omutena so no ene omubisa se ni odi baaye amakona du kusi enti court na share no odi baaye ene omubisa se court enhyeye na wo share no document na ye friend no court order no copy wo he ena register ni kan say odi nkrata ni ba no wamfa copy no bi anka ho ena wono nso a odi nkrata ni ba no wamfa ne ye friend no cover letter a ekire ni nti a odi nkrata ni ba no wamfa anka ho enti nana no mbobo mu no mka say se saa krata no any court order na anka ho a ye ntimi ntena nkrata ne so enye ho adwuma ade ntia because court na ahyew say fabra ena ye nana no mu a ye tena asem no so no ye nso ne ye ni court hobi say court ahye wampa ana ye nhye wampa no ye ntimi nhuno na mbom wu twere letter edi Brian cover note na the order ne bi ka ho na ye gina so di ato anamo na ekire ebasa enye nokora yetimi anya saa adansedie no eyi ye ho afrimu ne senti no ese ye nya the order of the court any cover note a free wu a wo so ono a o submit ne ho ansana nananom yetimi atena so edi ho dwuma and the senti no omo refer edima the research team said they should gather all those information as I say amakuna du kusina or ye register no ediba no odi abeka ho enti omo na sitting no then they will deliberate it ebusiafo na enye boapayo say amakuna du kusi eye boapayo en wodi jae se ne ebi no mo frame kaso o sheda na me se dey bi on sheda court no ma no order no on Friday and Monday by close of business next wodi nkrata ne ko samre no so na court order no enye ready ne senti no ono nso wo twen a ebetimi akọ abiti no enti odi koye without the order and then the cover note na odi ka ho enti say any see here ne senti no the days ahead of us no those documents will be presented no mo di akana na nkrata ne ho until in the next sitting of the National House of Chiefs Biano, then they go through it and then take the necessary action. Ebusiafo meti se na ebinumo ka se adentina eyi omo ye no enkaye ye to America di biko debi enye ye na court no di kan ma ye first option to submit them. The first option to submit the registrar and odiko ye enti ye present bia. It's not coming from a custody of legal custody and ye ntimi submit emfanka amakuna du dia wodi ko ye enti onu bom ene so wodi ko so onu numbom refuse na onu no amfa nkwa ansa na ye dia ko ade nti na nananom ka ye no ndi omu ka no nokre minka se me pentem emoma Gazette na nasamajafla nti no ne se nti no ndi omu kan me ka tom so wo manya debi I won't do that. Me wo hoide bia me kato say I'm an honest person because sana me nana ajara fojo edit team o ma meti ase say wo ye dishia ye ntwantro because wo ye dishia no sebi enkwa bi te say be konom ene mamulengenom no edi wachi nti e say wo le life wa eye good a omo betimi asua bibia frem ho nti omo no etwantro na wo a wo ye dishia nso ebetwantro a ene na mo say mokuru na mo nana no mo chichire ya eda wo dishia yaka dishia una anem hye menem hye a
ne na nanom chichire ya omudi maayen a ye dichie so ye dishie so enti sanity e mesremo enti no attack nothing ema obi anka say maame no sheda no yes a wan sheda it wasn't a deliberate na anamo biara ese omutu bia no obetu na the next sitting of the National House of Chiefs no ya ye ni etoso mienu ena me pese me ne wudi ho nkomo eye me hunu se eye samodua nkwadai Farouk Ahmed nkwadai aba kwa wo kata a waba Ghana ontimi nante de we a mimi nante free na o nante a odi bibia kata nani no wahye nose mask no o ye cleaning ewo kata a ye friend no Karim Citizen yesi odi abetu wo se nananom ekoto aba ena emunnom a ye 5 etuma samodua ena ba kutuma na nasamajafla enu na de bia me ka say they don't respect their listeners and their followers omumfa enidie eni obuo emma womu a omutie wom eni omu a omuhwe wom mesremo anye bia hwan ene form committee a wodi even number ene form committee ben ene ye form na yedi even number to say 2 4 6 number yetimi chemu mienu ene yedi form committee debi always number wontimi chemu mienu ne yedi form committee sen ye be ya obi wini a watimi awini so enti nananom na National House of Chiefs ekotnasi ahemfonsia se omu koto aba between samodua ene na nasamajafla so omu mfa obuo ene anidie emma omu ahwefo ene omu tiefo bibia ni hwa esisa anye bia no the document before the National House of Chiefs eye the mandamus ruling no na National House of Chiefs lawyer eka ho bi and they have the judgment and in that judgment no a state categorically say sampa enkonya sem ya kan wie enum na nasamajafla ebusua edi nkunimu a yedi nasamajafla sesu the same enkrata no see nipa odimu se wodi ne nsa be hye enkrata bi a free the traditional council ho eba no eye nana kwadwomasa ono nso na ne nsa hye nasamajafla enkrata ase enti nasamajafla customary arbitration nebusua na wini ye na yedi ne si ade so the same judgment say ahemfo a omo traditional council agini tumu the same judgment see nasamajafla enkrata nipa osefata na ne nsa hye ase the same judgment see samodua enkrata no endimu because nipa ne nsa hye ase no onimu onsemfata the same yene see samodua ebusua participate in customary arbitration no mulusu ye enti national edina nasamajafla ne samodua akoto aba wo ne so sesen enti mesremo enya nokre omu ye sene ye be ya omu tuase kama wo mu a omu di no ombekoso tuase ka dia ma wo anye bia se national tuaba ena samodua anya anum ena nasamajafla anya abaako a adenti na Young Gazette samodua samutie ne emeka no se national etuaba ena samodua enya anum sene ye omu kana ena nasamajafla anya abaako a adenti na Oman Gazette samodua mesremo enye nokre o say de bia me ka say meba be so light ya si menisu camera na matwa montro na eda abefo entintan humansu adachi echiri mabeba behwe no maka kire me say meboa eye ntro no menyeda me wo hoy me ye hero enkoda nan no am their hero me ma mienu ewo university baako ewo JSS2 me pension baby say na wanya 1.5 year me your hero and they trust me very well and to me metna enka bibia me ma behwe abeka tam say daddy that wasn't true and to mesremo samodua mo amu kasa emma wo mu ne ayi no entro no ya doso from day 1 omo ba no ma ba besa from day 2 omo ba no ma ba besa sa na ye enti mesremo omne omo kan de omo twere ne keka hon de beekon aye Christopher edi kan twere se yesi krata no mi na medi krata ne koye na nya ma na di koye
enti krata no omuji ye no yesi drobo hene ka kire omu se omotiti nkrata no etotwene ye na me se enti obi frame na me se mesre enti medi nkrata brew na enye ofi se enya obetimi atiti mu enti mesre mu enye nokre mesre mu won se menim ida se enena meni obi kasa na me se na samoduafo ya omomudi omachi no omayi omadwen no e de akwhwe baby ena omomudi bibi ahye omadwen no ma omomom control na because it's beyond imagination say ade a eda ho clear na still they can't see it enti me ka no ena ne pakro no ma me example say o say na won hu ayi software agrada o say agrada sorry na everything was clear but others who were followers are omudi na chi and I'm so okay o kan sa ade an meti ase enti mesre mu ndi omo kan nyina eye ntro ne ye ba nyina ne say the cover letter anankese wo di ka ho judge court order na do di ka ho no amfa nka ho en no mo say amfa nka ho then the next sitting no maye enti mu amu instigate we no munti na mo manye we no munti na mo manye no is neither here nor there ba kon e ka kire me say they are issuing threat na mamulenge e mane ne keka ho na me say master sebi enye ye nananom kuru ne ye pese ye bo ho ban a enka san krofo we don't let me use words a public place ne ye wo enti sene ye de bia me ka no they are just one entity ultimate pressing say kudu no they will be like this for us but at the end of the day you have to think of near one another chichire ya omudi mawo e na wo hweso so ho e say wotumi guide na atumi hwe say me mbeboa obi e man ne me nananom bre ya ye chichire ya ye de gina ye no ye mese no and that is exactly what we are doing. They know us very well. They know us. Omonipa baako as they say wafro machi obedi echi. Okatama say Mr. Mahama honestly eba one on one ayesro mu eno ntina ya omukọ wenchi ne de keka ho kọfa nkrofo obra. Ena mebisa ne say entu pese wo kire say yenso no yentimi nkofa binum wo bebi emom mma ho bia na we can do it na so omukura sebi look at mamulenge ne tu ene o hyempabo a ne shu ne nam ha no omutimi kofa nkrofo ba na me ameti hei even me nkwa I can mobilize but to what extent enti mesremu it is not about that enye se obi beka se uye bema abebumi na wonso asore se me kobu na mpade because ono a okasa uye bema abebumi no he doesn't have anything to lose but ye wo bibi lusu de ne ye wo lusu ye wo ye nananom kura ye be chichire ya ababedi yensam no ye di omachi a we will lose it and that is why we are not going to do that. We will use all legally available means to get the things done. Obi bisa me say what is say Samoduafo Eco Court. As at now, menya minsumati ayatitisem, but menya any of the court document. But matise omako court wo sunyani, but the best surprise me. Say omutimi court wo sunyani a ebe surprise me. Ebe surprise me. Adi ntina me kasa because yene wo nyina ene ye ba high court. Yene wo nyina ene ye call ye ena afri ho se wo ko appeal ena aja ye se wo nko biom. Enti se wo sai call another high court e wo sunyani a ebe surprise me. Na nipa na all two omufo no then there might be something wrong. So because ye ne wo nyina waba ye commandem so wo ka ho bi ena waba be ka ho ena ya ka no wo ehwo awie wo wie ye no wo say you are not only judge ne nya adwen enti wo ko appeal court ena ba ye be afali
stay of execution na court ne kan say o stay of execution no eni nyina so e wo mmara mo na anye bia wo san hwe nuoma bia wo de call appeal kura no a enye nuoma papa bia ye ko determine wo ho e na obogu ye anche e na atwere ko yi appeal no say wonya emfa nko biom na yaka beduru ana yate say wo ko another high court e wo sonwane a high court to go and do what for the order na high court e wo komasa ma no. Are you going to set it aside? And now we koye den. Enti sebi minim. Enti mamintwen na menya lawyer Farouk Ahmed. Alias Samodua ene ne mami menya omunkrata ne bi mekan wie na ehu behia se mene mo behia na ma cheche mu e de akyere mu. Enti ehɔ no mentimi enkomu kese. Enti sei netie. Enti abusiafo eno enti ena me ba ene anwumre yi ne me ka kire mu nyina ne se bibi biara ne hɔ a ebesesa omunye ne omunye de ombeye when the time is right they will know their smoothness level and d enye tretia Daniel Okra ene Kofi Sumogo eno mo beye enye no. Ghana is governed by rule and law. Enti emra any amamre any amania a war a share or minus no. That's what we are going to do. It's not, we are not living in jungle. We are not in a jungle. Because obi beka say ukana esi ufie no one farm mamia any meshi kuru no. Ne akase yem fan koma no debi. We are not living in a jungle. Enti mesremo mo a mo pese mo di kosa side no. I'm not mean take it and glorify what you are saying. Say it might be Obi can say it might be national security. Oh no. National security doesn't have any issues in chieftaincy issues. DS is to maintain all law and order. National security. DS is to maintain law and order. Say me, Abu me Jimia, they have to call me to order. Say ye can say a remote yemfa say why dia Mansa Rose dia na me meka say so musi Mansa Rose dia omu di man dia ende meni sampafo nyina beku mekunkun koda na eno nti no mo beka say mo mfa remote ni Mansa Rose na mo ni Mansa Rose ande ni yie na mo nso no you are trying to promote hooliganism because ne pafoforo nso beka say oh okay say abuti me kan say mo di remote yima Mansa Rose obeshi sampa na manfa man dia ene me nso no ka bi wo yi me nso me koji. I don't think say somebody will do that, and don't let us glorify such things. The menim ne say the order na as I say or the ka ho any cover letter no anka ho eno nti na basa. And when we get to that one, we will use the law to get it done. Enti madam wasi debia ne me kanu munya abutre no obi anka na komanto ne yam mesremo eni obi achi enko say yakuru no efe Sampa is a nice place. Me dana me sorry anadwo na me dwin se me free Sampa na me trimo ye me de because ye nananom echichiri kuru no e wo right place. Ti mesremo e mamu ndi bi no achi enko ye bibi obi ye bibi na hunu se etiamra go and report it. Enfamra enhye wan kasa wonsa enkase mi koye bibi debi mesremo obi ye bibi na etiamra unye banbofo ena enye wonso unye law enforcing agents enti enkase wan kasa wo ko enforce debi to wanamu na ko police station na ko report to. And keep record of your reporting cases. And to call her ebia abu mi bo wasum na akọ ya. Okọ abu bo mesom oyese twere to ho. Na bebo date pes notebook bi na twetwe to ho. Police fo to anamu omanto anamu emane haw. Ade achi no manya asan kọ ho. So omunye ya na watfa car na wakobrekum. Ehọ ne divisional headquarters. Se ukobrekum so no munso omunya no wabasonwane
Uba sunya na sunya fo nso nto anamo a uye ya sunya fo nto anamo a ukwa IGP no awaba no ukọ na akodru police headquarters na se upe IGP a I bet you ombe bie gate ama wawra mu na wakohunu na wa report entemesre mu emma obi enye bibi emma mu nsai kuro na asomdwe. There is a peace in Sampa because Nana Samba Jafla na Sampa bedi ni nsa no oyemranim ni odi mamamre eni mamanie ena the overlord of the Sampa Traditional Council nso no eyo obi a ne ho dwoa onim nyansa a wodi mra eni amamre ni amanie so His Royal Majesty otomfo se tutu a otosombe no ono ena Nana Samba Jafla ehwe no esua no na onkosua tutrafo bi a ono hye nkrofo eyi kinase munkoye tutrasem debi he will not learn from that and do the same thing. Enti medamasi to say enetie ya ntuaba yetuaba na sambo bi anya 5 a adenti na Gazette no obi a yese ne nkrata ne osan ne ye endimu ono nso oko arbitration na olusu ye den ede ne nkrata ebetu ho ede betutu obi a court wa kire se ne busua na wi ne ye ene yi no. The same court to say ahimfo more traditional council approve no. The same court to say ne nkrata na ye di ba say yen Gazette no nipa ne nhyahya ase edimu na di betutu obi a ye kan say wa okọ arbitration olusu ye ne nkrata so endimu na say ye ba betu wo say ye ntu aba what be da entimesre mo ntro means to get resources from their people. Means omudi eno no omugigi sika ne free manfrafo ne ho se debia me ka se oba na sebi nonkofo ka wo ho bom onya nonkofo frikuru we su no mo ka wo ho bom no omo so omudi basabasa yo ebeba bibia udihye na wo nana no motiti wo nyansa ene amamere mu no yendi omachi udi nyansa ni amamre ni mra ene yedi asi wo mukwan nti medamasi nyame wonka mo ho na won mo ho ban. At any given day deep in their heart they know say ye nonkofo ni omunim pa ena mesre say me wo maba sunwane be ye adwuma na meshaha baby a meshe sisi ya na meshe hotel ya na mesori ya kasa yi ka bi me be ramo me hu se na ka correct bi esi ani mo ho na me kasa mamfa ka we amame a ene me say hotel we how ana ka run mo jano na mo di mana be sesi debi we are not building a country like that. Oje ye share da nyoma no enkran kra se enya ebe hye benimu enkran emomo nso start sebi ejimi enti sana etie enti medamosi mripamo no niye anamotuo biara ye betu bia no ene nhyehyeye ye biara na Nasama Jafla ene na trankonwa ebe teki bia no ye be mama so ate na Nasama Jafla sampa de shi konkron asampa be de nisa odamo nyina ase edamasi biom more different questions obetimi asend uko online hona uko me page na be hu me telephone number ho you can send it to me WhatsApp ema me ne wo yetimi a discuss me be say wonya mandemos no na wo kan nyame ya aduma o china nso me di order no ebe to me page na wa hwe na wa kan eno be boa wa ma wati bibi ase se ne be obi dada wa own for the person Debian meka se Samodia ya Farouk Ahmed so also obedi 10 years no dey na no wo ya na do ma hina Gazette no yes na Nasama Jafla 2 years money e ba be rain and he started Gazette processes and if indeed now you're hine 10 years ago eba ni say na nana do ma hine no oda so three letter e di bre na Kwadwo Masa the acting president say wo mra meeting
so nim say na ohene bi e wo ho a entene nyina eye bosremoka ene ne ekeka ho ene the so called Bono champion agenda omo pese omo seti ene omo ye. But we know very well say ye di amamre ni amane ene mra behwe bade entena ho ema ye nka say ye di mra ene amamre ye ade enso no obi be fa ye nkoa. We will not get to that point. We will use any available legal means. But if somebody thinks say because say ye no ye ka say ye boy na nanom kuro hu ban ti no he obe person obe ro ye nka wa afa ye beti a, we will not succumb to that. That is clear. And the ye be come obi aswati that one we will not. And if we do that, then that will be a disappointment for our forebears. Ye nyai criminals emomun ka say they are coming to use hooliganism to assume royalty. No, we will not do that. Kofi Kuru na muhu no ano otwa akukwa na ogu nsa say ono obodua no momisa no okoye sa abrabo no e wo sefiwa oni nam ya obaye no emfa so die ben mu no onya free mu me mabua me wo hwe me papa no ya ata o ata na wo me mabua me wo hwe me wu enda na nyame na afre me sa pepepe enti mesre mu a don't allow criminals akwaya wotwa omo TV ma wo mo yi a wo yi omo yi bedu TV ono oye kronfo enye se me ka ne keke kronfo fita ana tamwa na yewia sampa market yewia ade ye be yewia omo sika no ono na ye informant nti omo bu no okoko ananka omo ya kunu no kure hwan na enim se Karem citizen okwa Abidjan ekobia award hwan na enim say wo na omo nkrofo ibi na omo akọ hu kodivoafo omo sisa sefa na omo abawia wom hwan na enim. And these are a group of criminals coming together wanting to use hooliganism to assume royalty. But we will not agree to that. Nti medamasi men say momrepi nyame ya adumu a ye be sign ababeshia. If anything bibi echire wadwen, you can send me a message and I bet me afa me telephone number na ewo me page no na was sending me WhatsApp and I will be able to explain to the best of near me promise when they say me ntwa entro enchrew because me nim nyansa ensin. I learn from you a lot. Mo amutie mi na mo hwe mi mo bebre ema me adwene obitimi ka sei mo ena mesua bibi efre mo ho nti medamasi. I look at near Wika and you know police station. Oh, I say when you look at them, I'm happily married with 4 good children, and I menye my brabo in secrecy. Your friend is saying Ansu Julius, and your friend is saying me people know me, and ya in some way na my you. They know me very well. They know me. Enti mesremwa say on say wini nyansane ya de na unyansa no endru ni level a o start na o ka sebi enkwase asem enu bi no mo kan enti medamwasi me meka enu bi na mo ye ya me be respond ya Facebook for ka kire me say ese me nim nyansa sen mu na mo no sebi munye professional mo agimenti e ma me mfi mu enti I will not bother to I am Abu Mahama. Everybody knows Beekon se Beekon ti me ka say ye chi me to prison na nakoyi mi a then you get somebody anyame abo no this ade we di amount na wodi adwene ahye mu na won so wagi adi me free sampa in a year 202 and I'm the free ho me wie school me enye nyame hira me wie school na Fana secondary school headmaster Mr. Redunum any Mr. Washu may his soul rest in perfect peace. And no mobile me man application and no mobile me chain
Mr. Washu ba menchen wo school mu be catch am say I want your person oba sampa na be kire mass any physics. And I came back. Me ba yen so I thought Abraham wa siemo amunya no me na me kire no physics and elective mass. Me kire wom they know me. From there and I menya adwuma and I me koye. Enti me breaki adwuma da. Enti ka say ye chi me coach to prison say 1 year na ye koyi mi ana nim say eyi sebi we no who define say ye this one you are not using it. Enti go and extract the police police station kra ye de me kotu mu baby a ye de me koye no you go and extract it and bring it. It's not true and you know me very well. Menya na I'm involved in politics me ye so menya obi a me hide people know me so enti wo betwa ntro bi sese ya na hu me wo hu me be ma me ti wo me sun wai me ti wo kura no hu me height na me wasen mo bebre sa mo duafo me wa mo sin bebre na be ka se wo be kan sem bi sese nti madam ase nyame nka mo ho no mo ho ban mo pekura mo nka se me ya amroba ha emfa me ho mo na mo bokro no aye nim a ye chichi mu nyina ye nim mu nyina ba de da so agimu na na sangbaja fla enim se eyi obefa amamre kwan so de bi o mo bo mpa ye se mo nya mo kro no ne bo eni tutrasem na mo ye no mo beja ye nti mesre mo masters eni ye na nwa kofi sebi sika kokko na wotuto na abena no se saska no wo ho up to now a enka your friend is saying enka Ghana ka ye di kura nke bitimi atua bia ma Ghana okay nti medamasi tinyame nka mo ho no mbo mo ho ban na ohwe musu yes I say Amadou Mama Toure. Why ne Amadou Mama Toure? Okay. Mati. Enti yame nka mo ho. Medamasi. Ebi obium sa I'll see more details on Sampa please bro. Oh, Sampa is a very peaceful town. Yeah, well, one of the vibrant cashew industry and the woho. Enti o person we any business you can come around. Sampa is a very peaceful town. Enye sebi ye non nkofo to travel ina. Omo sorry ya no mo yesa anoma ya. Enka Sampa de obia anywhere obeti sa anoma ya nkrofo ye na anu yi. So but enwema omo ye is e beba omo so de bia me ka omo ya na aba omo so but they don't learn. That's where the problem is so. Ade a omo ye bia no eba omo so but they don't learn. Ade omo ye bia omo ye ya nchekora na aba omo so but omo nsua bibi emfre mu. Eno ntina ende na me offer ase ba ko bi kasa na me say me ntia so no so oh offer. Na hu agrada sorry. People still go there and I'm say okay. Tisanete omo ye ya bia ya omo boye omo ye ya na aba. Omo ye ya na aba omo so but omo nsua hwi mfre mu ehunu se ampa se eyi woni dihye entimi nko wona asase so na kura ye na nanom be chichire ye na ye na nanom didi ya na ye na nanwa kofi bedi ya odi a odo ne ahobobro okoto mu na na abena ede ne baaye na wabetena ye nchen ye ne mo antena ne boni mu ya ma ye dihye no mu bi awarware mu bi mu maame no mu nim mu nim mu ho na mo be sori se mo ko fresh asase ne se enkuyen na wo be ye den atanasi mo ko fa asa dade bo ra fom ndi wo ye dade no oda so tiase ndi obo di ko fom no oda so tiase Kofi Sumoge wono ye wia no wada ne ho akoda ne ono mo di na chi obekum nyina o Kofi Sumoge mo di na chi a obekum nyina me nim no me wie JSS 90 was it 93 me ko sehwe me ko tu no ho enti me nim no I know Kofi Kuru me nim no pa onim me nso so onim me enti mo di na chi a obeye sa nuoma ya na wakumu a mo sori ana wakọ pe we aba na ma ku we na mo di na ntwe e hye form na mo ye sei nuoma mo ya mo ye sa nuoma nyina e se mo dachi e se mo brabo
ye busuani wu na nyame na afre no mumuntim moyi entimi nku ye busua akokoda ye hwe na ye hwe mo keke. But we are only telling you say the fact that we want the peace of our town ye ma obi mfa eno emfa ye nkoa ewo ye nkrom. That is what we will let you know. And when it is time na semra omo amra hye wo msa se omo nhwem na munyan kwase asem na omo anhwe mama nyan kwase asem a ye ntena ho emma munsei ye nananom ekuru a omo chichire ye ntena ho nkase ye pe kuru na so ndwenti no ye beja mama koso adi nkwase asem sa afa mo ho adi. So is either the law enforcing agencies call him to order, or when the time comes, we will do it in our own way. And that is a promise. This national security be hwe mama koswa jimi. Se police for be hwe mama koswa jimi a. We will not follow you to destroy the town. But ye mfa enu asunchi enka se ye bema obi afa ye nomu ewo ya ye nananom kura ye be chichire ya ye ma mokwan ma mutena ho. That is a factor ye pese ye hunu. Enti ye beda wase. Ya menka mo ho no mo ho ban. Na Assistant. Madam Wasi. Nti yamen come home. Ebe ponse ya. I see the case has started dealing with them. Oh, okay. So the case has started dealing with them. Mati. I see come Lydia Smith. I see come to Sampa. If you're the Jimmy. If you're the Jimmy. Oba menim say mo Jimmy oba the level of Jimmy no and no na me surprise no menim say sebi na menim say mo Jimmy also to me hu obi na we say we dey we Jimmy but the level of Jimmy no that is what baffles me. Enti Madam Wasi enti let's close yemponsa Emponte and some remark mobile train near me can you say Nana Samaja flan crata no ebe PMO national send the court on the share no. But all ban one fa cover letter and kahon. Or non swa court order no one fan kahon. Tinanano can say a su mutimi huno court order no. Any cover letter Emma a shen is a one famra send ye be ya or more ya or more who say we ne dibaya or more ye. Entisanity enti ye behe no. Na yatimi ehunu see enti omo next meeting na omo beko no omo share the research committee ni say they should gather all the information. Samodua for twan tro say omo kotu aba na Samodua enya 5 na Nana Samajafla nya 1 na me bisa question say why na form committee a or the even normal na form na yetu aba na Samodua nya 5 wa adent na yang Gazette no ne nyina ntro a omo twa se na ebe ya amanfrafo na omafo abo mo ho a omugigi sika fro mo no omekoso agi sika fro mo sanete na de biom enti sanuoma na enti ebesoro bibiara onka na komanto ne yam moma ye ndi omachi ense ye kuro na sondwie Lydia Smith kope be ma no onware o wati na pe adwuma be ye wati Lydia enti obetimi a send me behind the scenes sending me message na sending me telephone number na me pay bombo bin send you em say beye ayi momu na motujimi na ye no ama mudi no omuda omu agya no ana okay okay mutimi twan pro o say ye de nkrata na back to Bunu Regional House of Chiefs Samoduafo sao say titino ansa na won say me kan asem we na me dia pon titino ansa na ye beton te say wo ma be 4 ansa na beton ba ko no 1 wo hwe nuoma ne ne subanye e na aton no enti normally enonkofo problematic people because they are great they are free no mu ba no they don't they other about their behavior is
enti nneoma omo keka no ha ne nneoma omo ye ne nyina no I'm not surprised about it, but the level of Jimmy no, because me hwe twame yaw Samodua ye nananom ma odi ade a obeye ohene Samodua omo pese omo nam ne so ebetena kwa na papa no sebi na onti se you ba nti we no na surprise me kakra, but nano obi kan bibi kire me say ye ka Samodua nkasa family pa omo wo sampa ho a omo frefre omo Samodua nyina no na omo ye Samodua no nonkofo nano no obi ka kire me trans din na me ka say it will be no krepa Lady Smith enye ne din krampo because your friend saying Samodua na ibe ne be ware bro ni bia ye betu ne din Smith Busia edabasi 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 Lady Smith oni di ene di because I cram di also timi you see the picture krampo asebu ye wonu ama we nyina so ye nipa we o vote we o kra vote baako na me ameti ho enso kra vote baako we say enko to baako anka say me metimi to ababa ye 100 so we no nyina salai na me nso ma salai na nyina yakoto ababa baako say itimi hwe ye voting system na yesesa no Smith, Lady Smith, bye bye on a good note.